Dobrodošli u još jednu epizodu Trenutak Istine. Vaše je samo da govorite istinu i samo istinu, a moje je da postavljam glupa pitanja, ali nema veze, vi ostanite sa mnom jer i ja moram da primim platu. Pozdrav, moje ime je znači jedinstveno. Niko Neznanović, zvani Niki. Volim životinje, ljude i prirodu, a volim da pijem i da se drogiram, naravno. Da odmah krenemo na pitanje. Da li je istina da ste ikada imali seks sa životinjom? Da. To je tačan odgovor. Da li je istina da ste prevarili ženu sa strinom od amičnog porijekla koji je imao 2 djece i da je prvo dijete bilo nesretno? Da. To je tačan odgovor. Treće pitanje. Da li je istina da se vaš sin drogira? Da. To je tačan odgovor. Četvrto pitanje. Da li je istina da ste u 14. braku imali seksualne odnose sa kravom? Da. To je tačan odgovor. Da li je istina da ste napravili grupnjak sa 3 ovce i da su prisutovale krave, bez obzira što su to gledali konji? Ne. To je laž. Žao nam je, možda vi mislite tako, ali vaša vena koja se prostaje kroz cijelu duž našeg tijela, koja se uliva u aortu, koja se nalazi sa lijeve strane naše predkomore srca i tako da ide kroz lijevu komoru ili predkomoru, se uliva u desnu komoru pluća, tako da se ta komora vena dalje na aorte i arterije, kaže da vi ne mislite tako. Samo jedan mali djeličnost može dovesti da propasti. To bi bilo to i nadam se da ste uživali u još jednoj epizodi Trenutak Istine. Ostanite sa nama jer poslije ovog programa se još nešto zanimljivo. To bi bilo to. Pozdrav.